Chang thar man tlak lo le theina reng nei lo tia an soi thin te khan engma hring nuna an puitlin thei ngai lowang ti in an soi thin chung chang thar man tlak lo taka an soi jen zi tia an ko nge mai ta chuan Nepal sarkar ro pui tak chu reilo te an tluk chiat tir ta ni kha Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chu bang turanor ni in sarkar lai du lo lantira an nor na khanin sual lampan zelin Prime Minister in po hal hialani kha rorel na insang po may alin akhat sawa an Finance Minister po kholaya puiten phekok te avoin an soi sa ti po kan mu kha heng boy noi na kara hian Nepal Prime Minister hlui nu pui po dodal na kalpui tu ten an in an hal na van doi thlak taka akang hlum na chu chanchin langsar takania chu wangin zo na lian tak mai heti ema boy na le thin rim na hi engwanga lo ir chuak nge ti le heng boina te hi social media an khapna dan siam wang hi ani thengem ti hi hanin zot taila achana chu ni lo ti hi ni theng abul bera chon heng boina nasa tak ron ir chhuah tir tu hi oma Nepal boina mi pui boi dan video kan ente hian heng te hi kan that hiam theimeng engpo ni set lai kho nuwa chip chiar deuh hleka kan hriat theinan Nepal boina chungchang kha I han thlir haule donang miang August niriat sang nile som nile panga khan Nepal khopui Kathmanduwa mi puyan pung khoma atamjok te chukum som ni tanga kum som nile panga ni in Gen Z tia kawania athen chu school uniform ne an kala he dodal na hi NGO pakhat hami Nepal te huai hot khania dodal tu te hi Kathmandu khopuya an lung phun poimo le lar tak maitigar mandala tanga kaltranin parliament lam panin an kala Hein daw na hit harum tel lawa dawdal na kalpuya ni ilay mekin Nepal sarkar chun police rontirin dawdal tu te dan nan tiar gas te tuile rabar silay te in mi puita chu kap turin thupe ka chhuah tamaya heian na sazokin mi puita le police te in kara buaina ati sau sang chhota zela dawdal tu then khat te chu parliament chungan luta an buaina sau sang zel kara Nepal police te chet dan chuan khovel mi pui tam tak lo en tu te makti a hlo chhota zela ni Police ta chuan mi puite chu silai nan kap ta chiam maya mi som pakwalai nun na an chan nge a mi sali ai tam ma in hliam an tur bokani ani na taka chuan mi puite an ka na hira bar silai ni lovin silai mu tak tak manania naw pang kum som panhi min nun na hlutak a chan pha hial bokani kha hetiang taka nun ronna mu ani nu hian tu tan ma ngoi renga thlir liam mai chi ani ta hau lo mai Nepali mi puiten thil thlendan anan hrechiang chhota a mi pui tamjok in dodal na kong zo chu anon zom bel ta chiama kong le kot thler ta chu dodal tu mi pui nan khata mi pui thunun nan sarkar chon curfew chu tlaidar thum le achan ve a puanga ma se dodal na chon zia omlam ain zual lam apan ta zel zok ani sikha Kathmandu kho pui ba ka hian polarna butwal Baratpur le damak khopuya dodal na te chu an kalpui boka hetiang khopa boina lo chhuah chan hi thuthar thedar tu ten an puan sardana chuan Nepal sarkar in social media application thren khat akhap wang nin an puanga hei hi achan pakhat chu ani te meu mai ma se hei ba ka hian achan ril zok le thuk zok oma chu corruption ani na mulawan puna wang le nawang mai baka ram hruai tu ten an thu nei na an man sual na le sarkar kalphung diklo lutuk to te hi achan bulpui berani sok ma hei hi chuna kina kan la soi zau sok amma sabera chon an boina langsar ta ber mai social media man chung changa sarkar thu chhuah hi ni kumsang ni le som ni le pathuma sarkar chon social media platform te Ministry of Communication and Information Technology in register turin thu pe ka chhuah hei sarkar chon in huat na lam thu the dar te le dot thu the dar te inbum na le internet kaltlanga inbum na sang laka inven nan ni na chala anu loka sarkar chon hriat tir na panga ti chuak le a ma se heng social media platform lian deuh panga te baka alian tham deuh register anom lo ni heng zinga hian company lian deuh pakhat chau telania chu Chinese company lian pakhat TikTok chau atelani
heti lai hen Nepal Supreme Court chon social media platform sarkarin ataran lo ta chu khap ngal turin thupe ka chhuah ta August ni somni le pariat sang ni le somni le panga alo her chhuah chuan sarkar chon social media platform la in register lo ta chu September ni thum ma in register turin thupe ka chhuah le a ani lo chon an service ti to pani tur thu a chhuah zui ngal bokani mase company tamzokin an ngai sak lem lo chu wang chon social media platform somni le paruk ta chu ti top ni in heng Facebook Instagram WhatsApp YouTube Snapchat le Twitter social media application kan man tamzok ta chu rampuma ti top ni in TikTok che phalani ta daudal tu ta chuan sarkarin social media athunun du wang le mi puite laka sarkar lai an daudal na tur ven na ta na ti mai mai ni in an soi ve bokani heng sarkarin a khap te hi zalen taka kan du zong te kan soi chuwa ve theina freedom of speech akal chiang nge mema nun rong taka mi puite obbe tumna mai mai ni thu dik tak sarkar ding lai erung na le thu nei tu te thu nei na man sul na sajia te social media sang sanga adar na sa emema an minister fa te nun nom sak zia le khosak dan zong zong pholan ania adik taka chun Nepal rama erung na le hlem let na hluar lutuk le nawang lutuk le eile bara re theile hausa te inkar in thlau lutuk hian thalai te le thang thar te ati thinrim em to kumsang ni le som ni le palia khan Nepal na mulo chu za som ni point pariat patni nia mi panga zela pakhat na mulo angan ni na thar tlem te chau lak ni in aram mi pui tam tak ram danga na zonga an kal chuanga ya an din mun achiat ema wangin thalai tam tak Russia le Ukraine ram in dona kalin poisa tlem tal hlo chu be sei wangin in dona an telani kumsang ni le som ni le pali February alo her chu meu chuan Nepal mi sing khat le sanga lai Russia sipai an zoma chung mi da chu training relo te te pek an ni in ral matonga kaltira ni tani Russia rama kakal na hi thlani don chu ni ve to Russia rama hianin katur na sa lea dam kho chuak turin har sat na tam tak kapal tlanga ka thian then khatte chu an thi to he wangin Nepal mi tam takin Russian Ukraine in dona khan nun na an chana ral rama thi hlom tak mun po ni se an ram Nepala na om lo wangin an kal lo thelo thina ni Russia ram lain lo man thatak alo zor ve na samaya then khat soidana chon an hlo ba ka an bonus ne nen chuan dollar sang level thakata an hlo thaya chu Nepal poisa chuan cheng singa chung velani Nepal politician ho chuan an ram mi ta din mun hi khongai na ril ru pu ve hlek sela chuan hetiang em din mun che hi chuan an om lo turania ma se an ti lo tur zok lama ma an latlat zok si hi ni Nepal politician fa te ho chuan an nun dan nuam sa le hleiluak tak chu an pholang chei chuya then khata chuan heng politician ho tu le fa te nun nuam sa tak me chu pholan ni in mu turoma foreigner an zin na tele an thil nei le thil pek man to tak tak te mi pui mu turin pholani na omboka heng te hi social media kal tlang in mi pui ten an lo mu ve vek sia mi pui ti ni tranin nepokits ti tong kam te alo chhuah pha ta hiala social media application tam tak block ani nu phei kha chuan TikTok mangin mi ho safa te ho khosak dan thalak le video te chu nasa taka the darani a mi ho sa te khosak dan le minol puita nun dan te chu khai khin ni in mi ho sa nun nuam salutuk le mi puinol puina ni tin an har sat na an to te an khai khina mi ho safa nepokits anti maiten designer thom no man to tak tak anin bela an kar man to tak tak te an pholanga chung te chu TikToka nepokits le nepo baby ti in the dar thinani September ni riata daudal na tel thren khatte khan politician fa te chon ram danga tangin gusi bek te an ron hona mase Russian Ukraine in dona thi te ruang chu an ruang kuanga hon an ni thunga ti in an au chuak hel rengani kan soiba ka hian airuk na hi buaina lian tham tak mai ani boka Nepal thang tharata hian an politician zinga kum upatak tak kum somsari borwal omteu ta hian an mit ate kham to emema heng ho hian ro rel na chu an in chel chok kwal mai to bok nen hemi chungsanga po hian Mars thla khan daudal na lo om to a mithen khat soidana chuan Nepalina Republic ram enchin an tumna chu a hlo cham chiang hle ni antini heti ne chuan lal ro rel hnoya khan let le maila ti pol te po anom hiala hei chin sia tlak tak mai ani na lai oma
politician khosak dan hi mipuin an ne to ema wangin democracy ram ni to lo maya lallalai hun angaro relna letle mai te po du hial polan omani Nepal hi kumsang ni le pariat malam khan lal ro relna nuaya aum thina ro relna cheltu chu mipui thlan an ningai lawa lal an nei thina an lal na nung berakha king jian rania ama pai thatur khan daudal na thuang ni noma democracy revolution of 2006 le helpol lian tak nena buaina in kum eng mosa ta oboka tichuan ni som ni le pariat mei sang ni le pariata lal ro rena chu ti to panita a Nepal ram chu Federal Democratic Republic mania in relbol sarkar le mipui ro relna mipuin an mani ai or sarkar an thlan ram aloni ta ne Nepal ram tharami te du thu sam chu kan sawa in taimatakin kan thokanga kan lati hlotling nge yang ti hi karing tatani khamini atang khan kumsom pasari lai mai Nepal sarkar hi mipui ro rel nuaya alo om vele ta hemi chunghen sarkar na hi voisom pathuma in thak to Prime Minister na hi KP Sharma Oli Pushpa Kamal Dahal le Sher Bahadur Deuba tenan sela hemi ta kai roina nuaya hian Nepal sarkar chu an kuta ain om chok ta jak jaka achang le anan thok hawa ake chele vat mai thin bokani Nepal rama hian political party nge tak mai pani oma Nepali Congress le Nepali Communist Party te ania Communist Party a hian party panin om lea United Marxists le Lenin's le Communist Party of Nepal Maoist Center te ania heng political party te hi party te naw deu tenen an thok hawa aro rel na te po anan chang ve zeu zeu thina reya ni ngai lem lo thungani mase heng party te ho hi erukna an filim lo hle nia soinia Nepali Congress an Prime Minister lui Sher Bahadur Deuba phekha chu thlona lei chungchanga diklo taka poisa tam tham tak lo dong anga punia anupui Arzu Rana Deuba po Foreign Affairs Minister ania Nepali mile sa te Bhutan mile sa anga passport lem siamin America rama Nepali mile sa refugee anga thon thathin anga puni bokani CPN MC party ruaitu voithumlai Prime Minister nito Pushpa Kamal Dahal po maui selho anral dau tu tatana poisa makta doi tel lo chebrua puni boka tuna sarkar na chelmek tu CPN UML party mi KP Sharma Oli po hi Nepal Supreme Court thupek kalin thingpui chin na mun ram diklo takati chingpen chungchanga chuime gani bokani a minister pathum te po sarkar ram mimal nena diklo taka shala puni boka thil boi thak tak mai chu kumsang ni le paruka tang to khan heng politician thil ti thei tak tak te hi an thil ti sola po chuyan ni ngai lawa hei wang hian an du du dana kho sak theina anei tira hei hian ei ruk na nasa jok a hring chuak ta rengani heng ei ruk na hlei hluak tak tak te thunai na diklo taka man sual na tele thil ti thei te thil ti thei u chuak na kara hian sarkar chon social media man khapna dan azam le chia hian mipui te thin rimin a vor to ba thleng tarenga mipui te thin rim na apuak ke ta ani bermai sarkar in social media man ahan khap che hian mipui ten an ei zon na an nei ve chun tlem te kha ader thong ta em maya tourism hian Nepal rama eile bar zon na konga din hun poimo tak mai alua thuk em maya zinvei wana ticket book na ahong na sa an khap na hian tourism lam ati chengal em boka chu mai baka mir thei jok te ei zon na a che zong in ahong hal bokani mitam tak an sung te ram dang le khazir le na thok te an biak po theilo pha ngal bokani Nepali mi te hi makta doi sari velzet chu ram dang an thok le khazirin anom ni nan chuta hei wang hian daudal na hi nasale zualin ati hluar nia chutani chuta mi puiten ko thlera an du lo na tharum telwalan tir tuma an chuak chu sarkarin tharum le silainen alo daudal tak sia chuan buaina na sajok achua pha ta ani kha sarkarian mi puite anlung oilo na lantira phallowa an mani dik lo na soisel tu da chu thunai na an nei manga hub ben tuma Prime Minister point hetiang daudal na mai wanga atlom lo tur thu hela soi chuaka mase sarkar chuan mi puite du dan anga ain pha niam chu angai ta tho tho ni amma sabera an finance minister chuan aban na theluta social media an khapna dan chuan lipa mase mi pui thin rim an bing dai zo mai to lo Prime Minister le President chen na in te po halani ta zela opposition leader in tak ngel po mi pui thin rimin an zu ta big lo
sipaiten minister le official te chu helicopter manga an thiar chu angai ta hiala atopa chun prime minister KP Sharma Oli chu September ni kwa tlaidar ni bor vela abana athe lutan ikha Nepali buaina hi thunai na cheltu ten mi puite zalen na anra bewanga thil thleng entir na thatak mai nia ataka buaina airuk na te na tho tur om lo na le thunai tu ten thunai na anman dik lo te ngai ven ani lo chuan hei hi sarkar cheltu te ta na inzir na thatak mai ni mi puite momo buaina na satak chhuah thlengin an ngoi bosan turani lawa hetiang khopa buaina a chhuah to chuan ramchunga ro rela fel fai tha din tharle a har sa em to a democracy du lo tu ten lal ro rela din tharle duin an lo soi moi boka ma se chu chu thil thalo tak mai ani si ni asiam that na chu mi puita zalen na democracy kan ti be chan bokin ania Nepal rampo hian ram ral muang le an buaina revek na tur chin feldan an la nei nge don ani tuna chon Nepal rama buaina hian re lama pan mek zela curfew po Kathmandu Pokhara le Birat Nagara le khopui then khata ti to pani to a sipai le police te la omreng ma se ama angin strict taka in kai hruena om to lem lo ni sarkar chon remna le mon na chungchang soi ho turin tual chung mi ta meeting anai puya internet man an khapna dan chu hlepin social media po zalen takin an hmang le thei to ani Nepal's interim government chuan March ninga sang ni le som ni le paruk hian rampum huap in thlan pui nei ani tur thu puanga hein thlan an nei na tur hi Nepal rama political history thlak danglam dor thei tu tur ani abai seum bokani Nepal ram tan hian he thil hi apoi mo hle don ani thalai tamjok chon nor huai hot mai ni lovin politics a in hnam noi ven duwa zirmi ta chuan he in thlan lo om tura ta na thalai vote chuan record a siam ngen ringa traditional party dominance thar achu ngai an bei se ni thalai shoi tu ta chuan minister le advisory council a official representation an phuta activist hen khat chuan an politician senior te hnuaya ram alo in rel bol dan thin su thlaka ti dan phung thar duan hialan du thun soini grassroots network chuan in thlan in bua seina tan policy workshop le digital campaign an bua sei meka Gen Z movement hian an agenda chuan langtlang sarkar environment siam that technology man tangkai le na chungchang te chu alai muwa an mangani